Ore voin ni samhi pasari January sa ni samhi pali jim kara yani he gawati muna hockey stadium nunga Kumar Kutri muna hian ani biakin tur le field director chen na tur le biakin sak na tur punan lo le thar huna khan kan om le ka chuan hei tuna hianin nimin lama an lo ti fel to thir electric an lo siam that na single phase train kha three phase in an lo siam ta a ti chuanin a chom nem thei to don boka alom om hle ani hei tuna hian han thir vel ani ki nimin lama an thote min lo entira alom om hle mai chuan hemi hun kan han lak na hun hi an hun lei thar chu ani a ta hianin kumina hianin hei ain bo sei na lamte permit te an la fel vek to a biak in le quarter seturin anin bo sei muk bup mai ni hei reverend lalman puya ho hianin Assam Mission Field Director Pumwan Puya ani chu ani ho hianin an sadona raman na te kalme ka chung te chu he kan han endon ani a mun hi athakho maya General Missions Department General EPC Notice India General Khani mai somli panga a alei kha ani a alom om khop mai ni he mun thatak mai hi lo thli rango o hei munakal ve thelo te tan khanin lo enve atan ka hanla ani huna hianin man la tran don jok alo ni a kha chu nor kal mai to chin to lawang a bet rei don mai khai amun chu le awan thadon ve ta hianin kan wa leng thadon ve azau ple mai a hei nim vel hi an han ti fa yanga bukal ro de luto lut ve re không hề ni khai không hề in lut re anh tiang heng hun te hi avan tra em ve in hung sa pap maya hey he an han ti fa yanga ta chuan building office ta hian biak in thatak mai sakan tum don ani a avan nuam don ve duai mai na no as lau zong ti ma katat ni a kata khat kata ni chu enge tinga kan sia thiamang pizza vel bialang ani chu tero pizza vel bial kata khat chu fit som hi le ti vel ani chuanin kata khat fit som nga vel ani chuanin kata ni ani ta helai hi kata ti kha chu ana zo in kan lo hre don lo wa chu wang chuanin kan sei fia lok in kan han zat fia lok ani kata ni bor vel ani chuanin pizza bor vel bial ti na ni chu hei kong hi tilaya hianin hei an ram lut heyanga so pia po so ni ram ol za takala nia lai tang hianin ram lut tanga chuanin lai hi turning point in thei ngal bokanga hei sulai so kan kal lu phei ket na khania kong ero hi chu hei anla black top lo wangin lấy con trùng mấy nó chỉ ăn xía cho hay hết thì hiện hay nhọn đòn khóc mày mà còn bao này area về quả trà hay lại con nào hiện nên muốn chặt tắc mấy cái lâu này rất mấy lâu này mà mình làm ống về hết thì hiện nên cần là qual khét nghe em tu te tan hiện muốn đã cần cal vết thì là vợ chu wangin kei point ka kal ve chuna hianin midang te tan ka te kan am ve thine ni helai chin hi ti hian ping dang ta khumi brigina a hwai khung chunga mi khu ani ta ni chu
hle mai sina khanin a chhunga tengin kala to a tuna hianin a pon teng kan la kwal vel le ani hi brika te kalona ka tu trep mai hei han hei chunga so director an ti tin sil vel me kani khop mai chadone hei kong bul mai ani boka in khoma han kalvel te po anwam don e ma hi kumin chawa man lak an tum ni om takani biak in omanga abula quarter te po an sabok don ni om takani awanwam don kan malak na hi general mission field malak na te po hi azawin mabak hi atam mai sia thei to pa tho mup mu pangai ni eng feel a po ho mission feel a po general mission feel a po Pentecost ko san ho ten tho tu kan nga le mai tho mup mu pangai ni tho lo ma te thei to chuat langila district lamtang bokila general lama vomlut ur bokila chu ngai tlat me ni chuan ai nga ma in ti dong lovin kan malak na zona ko san ho te kan tran tla na ngai ani engma khowela yanin bei sei le in nga le ti tu dang ba kan nei chong hle ne ma le engkim kan ti hi heng ram thim ram ro thara bo te swai khom na tur ber hi ni chu wang chuan chunga tan chuan kan na le tho te kan ei in le kan sil le fan kan khosak na poimo zol ba khi chu tiang lama hianin vomlut ur mai la awan thadon kan thei to kin hei amun ma te kan zukala he building satur hianin general mission field in thei to pin man la anga chunga chuanin mangai tu luang liam te po an ma mo hle don ani hi helai building sakna turata na hian mo trantla na ngai ni kan ruin sheila tong trai na nen sum le pai te nen nakina bulan han tran tak tak anga hetilam hoi hi an nei fo ngai don ani hetilam hoi thil pek le tong trai na voin tu na tang hianin heng mun ma kan han en tang hianin kan ru lo thar theu sela thang he helain khom chuan a che vel te ten a thom hre thoman hria anga UPC Pentecost ko san tharau mi an omani ti an thoman han hria thuna chuanin midang te an local ve zel theinan khai va phur om ve tang zela hu